Oke guys, baik lagi dengan gua Rival Ajar di channel Sunda Mecak. Kali ini kita bakal nge-reaction video-video yang ada di TikTok ya guys ya. Oke, sebelum ke video jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Let's go. Excuse me. I want buy gratis, please. Gratis? Yes, I want buy one. Hah? Rasa apa buang apa? What? Coklat, cappuccino, taro, strawberry. I think this is so yummy. I want buy this one. Hah? Coklat? Yes, Coklat. yes, give One, me one, one. one. Yes, give me one. Oh. You like ini? Cheese. You like cheese? Yes, I like. Coklat cheese. Coklat cheese. Okay, give me one. Okay. Coklat How cheese. much this? Hah? How much this? Mas this? Prestis? How much this? 1, 2, 3, 4, 10. Oh, 10,000? 10. 1, 2, 3, 10. 10. Oh, 1. give me 10. Oh, 10,000. Yes. Ayo 10. Supriyadi Court guys. Oh, I'm so sorry because I have 2,000. I don't have 10,000. Mana? Okay? 10. No 2,000 no 2 buang. No 2,000. 10. 1, 2, 3, 10. I don't have. Oh, buang deh. Ya, it's okay. Oh, 2,000. I'm so sorry because I have 2,000. I don't have 10,000. 2,000 jualnya. What are you from? Buang. What are you from? I am from Japan. Oh, Jepang. Yes. Yes, arigato, Naruto. This is not speak Japanese. Japanese ya. Sawadee-krap, เรื่องภาษาครับนี่แหละหรือภาษาอื่น No, this is no Japanese. POP pembeli pakai pembeli bahasa Inggris anjing Supriyadi. Next. Pi đơn dạy rồi tập. Pi đường mày giờ mantap. Tang ngapit ay tang yet. Batang ngapit, itu korek. Ah gitu, tadi itu kok tak bisa. Masih. Oh, Anjing. Pi ideng yayi tap tangpit tangkiek. Kopi ideng cenah. Jeung naon korek karpit. Kau mah dari Oh iya, lu momen. Iya kan. Amang geus aki-aki tapi lo babaya cenah. Wah anjing. Bae anjing. Oh, Anjing kok dibawakan kalau kita dulu. enggak bayangan lah. Anjing. Gel. Nada. Oh, Gila kamu begini. enggak. Ayo mah genut, we ngaromong teh. Ayo mah da genut ge sumut tadi dipake nyatu, lain dipake ngomongkeun batur. Well. Hah? Kopi moal. Ayang kopi mana mah. Well guys. Kata-kata Islami. Kata-kata Islami guys.
Tidak ada cinta yang paling indah selain cinta Allah Aduh, pada hamba-hambanya. anjing. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Anjing bener. Kata-kata Islami. Eta. Kainge, bukan yang dari Indonesia. Ini cari capit aja. Anjing. Nah, kan padahal mamun goreng mah goreng we ngomong pas dicukur ya, tapi sing goreng kayak alus-alus we di tempat nama. Sedih mah gugulunuk anjing aing mau dicukur di tempat eta. Aing sedih mah gugulunuk di tempat cukur. Jodoh gue alus-alus mah halus lah. Halus. Kainge, Ige. bukan yang dari Indonesia. Anjing gimana Cari sih? capit aja. Cari Chaplin ini. Nah, ayo video anu tadi bapak tanya nu tengenah cenah anjing. Tapi beak Bang, aing mah teu tanggung jawab dia tengah. Kayaknya kan beres. Kayak di itu bang, di itu. Wayahna kudu ganti rugi. Silakan. Teu. Wayahna sok ganti rugi. Aing mah yang gaya mutilasi kumaha. Boleh. Saya ada sangat. Dapat. Dapat. Yes. Saya pernah bukan dapat. Lain mah Jayanti. Oh iya. Boleh. Enak dulu bang ya. Sok. Sok. Dari tua. Sok. Edas. Halah, gayang ngebraina ieu ngebraina. yang hebrai anjing. Nyot-nyotan. Sok. Kumaha? Lah. Anjing tengenah cenah tapi beak. Tanggung jawab dia tengah. Kayaknya kan beres. Kayak di itu bang, di itu. Wayahna kudu ganti rugi. Sales diakan anjing. Wayahna sok Sales diakan. Goblok tengenah tapi ludes. ganti rugi. Aing mah yang gaya mutilasi kumaha? Boleh. Boleh. Saya ada sangat. Dapat. Dapat. Yes. Saya pernah bukan dapat. Lain mah Jayanti. Oh iya. Boleh. Enak dulu bang ya. Sok. Sok. Dari tua. Sok. Lah. Edas. Lah. Eda. Gayang ngebraina ieu ngebraina. Anu kita dah nyot-nyotan. Sok. Kumaha? Aduh. Kulit kieu hayang niluan iklan Citra. Goblok sing lagi letak kieu. Kali, aduh si anjing hayang jadi iklan Citra nya. Ari kokor. Kulit teh bubur rupa goblok. Anjing iklan Citra. Bae we iklan Citra mah salah iklan oli. POP ketika basa-basi sesama penumpangnya di angkot. Soreng kak. Oh, muna. Sami. Iya kamu kaya. Sanes. Iya. Sanes. Ini cemerok gitu nya. Tandana. Anjing. Basa-basina teu gada gitu mah. Ninja tereh we lompat. Ngajeleng dan nepi. Percakapan orang Sunda vs orang Gajarta. Halo. Halo, dengan Bapak Yogi Faisal.
Saya saudaranya. Oh, saudaranya. Dengan saya tanya Pak dari PT MBA Consulting rekanan Bab. Oh. Ada nomor teleponnya nggak Pak? Dia nggak punya HP, HP-nya dijual. Kan dia pas itu dicongcong orai, orang heboh sakit. Kenapa? Dicongcong orai, dipacok. Apaan itu Pak? Orai ibu tahu nggak orai? Enggak. Yang itu yang apa? Tukang gigit itu ular. Yang apa? Ular digigit ular. Oh, digigit ular. Kapan Ya. Pak? Atau ada 5 bulan ke sini orangnya sakit. Udah kapuang-kapaing itu Bu nyari uang buat berobat. Kapuang-kapaing anjing. Iya. Kapain? Aku mah suka cowok yang kemana-mana selalu ngabarin. Sayang, baru ngangkat bangku. Langsung cari lidah, yuk campur. Oke guys, thank you yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komennya, oke? Kalau kalian punya video lucu atau video yang mau di reaction, boleh di tag di TikTok ya gua yang namanya Rival Azhar ya guys ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.